1. studen 2017. Gospodovo leto. Durmiš, češmiš. Prekrasno. Olubavo po ubavo. Vidi go nebod. To je moja ta prekrasna Makedonija. Baba planina sa Zlatendam, babin zap, ovo zlatno ruvo, listopad pominjali se iz Papajje, su moj kolega Stavrev, krši mene. Evo gore Crn vrh. Prekrasno. Ajde, zemaj se, ti ćemo ti tamo navore i nema vremena koliko. Čuješ, ovdje da izgledaš kilometra. Ja mislim da tu kad ja